Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seyeka ngokwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriria gatigati gwekariguri ria bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Werebu yao mwancho mo rigerelia ndonse sotegerete na kurigerelia TV yao ya Gatembeli tukerigalia Ramisi tariki emeronge 3 na yamo chomo tienyo gatano kabro mwaka bwechiri bubere na meronge bere 5 na mange anyara kabaga kwaniki wachinsemo ime na isiko ya gusi mwancho mo rigereli ayitwa kwariganilia senjira yo wekiranu ime yekeunga chinsa ibere je nigongoro ku Aroni Ototo Nyangiri otoko bwatana na kwanza memenyerilio nigo akoro kwa Wilson Makoli kundiri tangirima anegatiya na kwariganilia a senjira yowe. Tumeangalia tangu serikali hii ingie uongozini kutoka 2022 hadi saa hii 2025 ni nini ambacho kimefanywa Kenya hii na hasua ambacho kimefanywa Kisii hii. Ababwatani be serikali komera na kwerera ayale serikali yo muraibu enso Muske William Ruto yayikiranire azicingaki abeire abisi. Tawo kori gutari amaya aya na mabi. Na marigari tukorera tako baya busa. Otwa ikarie koti munanje nasi nyukuimuka. Abalemi bekemali giye chae kurwa chinsemo chekabirigo kugendera kolera oboene bwabo. Ngine tukitoka hapa tuende huku nje, there are temptations, so many of those temptations. Wale wanafunzi ambao wameathirika wengi ni wasichana. Abana abanyaruka nigo bagwetera amange n'amano cingagi cemetimoko yejizukuru yunengwana iyo Muske Josh Nyamoko mujumbe webunge ya North Mugirango.
Mwanjumu ligereri ekiunga chinsa ibere nigo togochakurwa ase county ya Kisii ase tukumemuna ababwatani ba serikali kurwa Sorogongo rwa Gusii bakoragwa amo n'omuchevu wipu yuboigore omujumbe webunge ya South Mugirango omosike Silvana Zosoro amachumbe Chaveti Nyekundi Alifa Miruka Steve Mogaka naboigo abagumadrebu Doris Donya Aburi naboigo Cherusha Mumanyi nigo batwara omusangerekano omonene ase chinsemo gusaime county ya Kisii asabanyaka bakurigereria amange anene mono alia omurai bwense omosike William Ruto anyaraka gakwanekeria abakenya esichinga kianyaraka gakaba omurai bwense ya Kenya naboigo nigo banyaka bagukwanira etaro iyuekageriko chikokoleka yegati yabana inchi kurwa Sorogongo rwa Gusii gochikomutalira omurai bwense omosike William Samoei Ruto munagotumanya mulikito Daniel Ontere ase gikaro ekio kiaretamo abobwatani kurwa chisekta au ase county ya Kisii na kiariganigwa na baraya baiga kurwa ase serikali abo mono bakurwa Sorogongo rwa Gusii nigo giakoreka ase maboganio yomo ime yomo chobosongo ukwanira amagendero aye serikali yakolire goikira bono gose midterm report and review baraya baiga nigo bakwanira ukugania kubomenye kubwatesia abarai abarase abisi chinga kiechi. Angalia tangu serikali hii ingie uongozini kutoka 2022 hadi saa hii 2025 ni nini ambacho kimefanywa Kenya hii na haswa ambacho kimefanywa Kisii hii. Korengana na baraya baiga chingaki chia siasa tichiraika na bono iga abakenya na mona bomenye kurwa ase county ya Kisii kelia baganetie na magendero. Hatuwezi zungumza wakati huu juu ya siasa za 2027 kama hatujazungumzia juu ya maendeleo wakati huu. Na wenzetu hapa wamesema kwamba wanakubaliana na demokrasia kila mmoja kusimama kiti, ikiwemo hata ndugu zetu kutoka hapa. Lakini kusimama kwa wenzetu hakuwezi zuia maendeleo kuja hapa. Na ndio maana wamesema kwamba wao wanataka kushikilia serikali iliyopo kwa sababu kura na maendeleo haziwezi, kura na maendeleo ni tofauti. Kura iko 2027, maendeleo ni sasa hivi. Korengana no soro boigo ase miaka 3 yaetire serikali y'omosike Ruto nebigitumukia kimagendero ekyo kirire amagori y'ebintu koirananse gokea kweligori libintu bya mugondo n'echindagira boigo koirananse egati ya ndamange ase boigo abaraya baiga bakwanira omurobelio bogocha koira egati yabamenyi ase nyumba y'oburai gose State House ase gochigosanga ebirengerelio n'omurai wense igoro ya magendero na mono kurwa Sorogongo rwa Gusii. Wanasema kwamba walikuwa wananunua gorogoro moja ya mahindi wakati serikali ya kitambo ilikuwa shilingi kama 150 ama 200, 250 actually. Sasa hii wanasema ni 100. Sasa hii ni ngapi? Wengine wanasema 100, wengine wanasema 80. So wanasema kwamba gharama kidogo ya chakula imepungua kidogo. Kuna changamoto kidogo wanasema wanajua serikali itashughulikia. Lakini wanashukuru serikali kwa ile milestone ambayo imefanya na wanaiambia wako pamoja na William Ruto. Hapa ni Kisii lakini wanasema maendeleo kwanza, siasa kando. Ama mnasema namna gani? Si mnataka kwenda muone? Mumsalimie. Ya nyinyi muone vile State House inakaa kwa sababu ile ni ofisi ya serikali na mwananchi anakubalishwa kwenda kwa ofisi ya serikali wajadiliane na Mheshimiwa William Ruto. Kwa hivyo sisi tunasema tuko kwa serikali ya Kenya kwanza inaongozwa na Mheshimiwa William Ruto na naibu wake Profesa Kithure Kindiki na Raila Odinga ili sisi tuweze kupata manufaa kwanza kabla siasa zingine. Nkuripoterigeta seni kiagatembe kurega se county ya Kisii litrene ngoroko Daniel Ontiri. abalimi bekemaliye chae korwa ase chitundu bali na nene mono bali bakoire chae yabo ase ekegwanda gose factory ya Kebrigo nigobe mununganirie okona choko kwekina kwaba gokubwato kwali tukolia lero nikigambiro kya Nyamira korengana no munachie kina Winfrida Okwani nigo ekine kyo gya sukerigwe osigia suketukubosio goika chitariki 15 na mochio motienyi oikomi omwaka oyebechirwe na 2025 na kubwatikana no kona choko nigo igatia abalimi abo banyaka bakomochia egetambo kerekyo nabo igo nigo baganirie kwenekerigwa obwene bwabo mulikito Paul Kapokara na mange abalimi abaiga kurwa seke gwande keiga gya Kibirigo asentunda ya kane bono nigo baikira seke gambero ekiga Kenyamira kurigyo obwene bwabo twakira hareo ni ria kane tugoita na maguru reo timbe getima tibe reo nabe ke yange ngia
indi chibesi chiri chito chichugocha aserieta ria Yesu twachire gaboire aya mang'ana togokori gutari amaya aya na mabi na marigari tukorera tako baya busa otwaikarie koti munanje nasinyi kuimuka nabo natige chayane mugundu nabo twachana bang'ina bange sana no tura kulingana namo nukuone kwabo kubaigatie busumu na chibina Winfrida Okwanye nigo baganetie a general meeting kunyara ko bage kubekwa kirario ili banyara ko bakorerwe njire nengo yabo yatumegete egentu gwikabondo getarakoreka nabo democracy teyo obo koramburo botari goto ubusibore bunantu abaremi ekiarekera usinkira se memorandum of article wa association y'abaremi gego tebanga egento koroka extraordinary general meeting egego koruno nyembo tuko as long as abare banyi demandiri babe babere gose batatu ba demandi ebe abantu director baro wosto bwate gento kwa KDDA nigo kuna chokweli tukolia lero kwabo kuna chonga ekineke nande kichunyara kabo ya gotekero tariki 15 na muchumo tinyu 10 yendo kolengana mo nabale myabaiga batagokera egento nataka odewe kodira ro moina egento yakora egento twaganyirire totebi gunga mwairwo mukutano gekora mukutano tari gento gegocha omukutano abarimi basabete abarimi that is their right na nere divine dia serijiko so omojaji ole nyamire genda tokorera rero nkeri kia goja setole na ende gento kende ndete koma debia ruling yarenge okorwa onye submissions chiarwetwe ama tukarenge korwe 114 days niga bali myabaiga bagosirere gukinyara kababa kwimukiye bitambukire bitindi na wikananya no gotogore chae esenge njoni go barorire atabwati boita bonde bonse moneke melie kigagie chae twamwege ndo togokora yasinyiro twamwege ndo togokora abare mi mwaigure tuchere nyimbeye tutere neima tanyoreri egiaki yaito mwaigure echaene yaito anya tokora twamwito totogore bantabu mbali goto ita ni ntu twabachorete omweli oye nigo basabire obwene bwabo kwenekigwa nabaito bareka basari chifizi igogo ikatorigie njere ngao buno moremi echaene yaito monta yogo gotebia soko yira gochia igo moremi ngo chiare korigie decision torore njira togo korecha yaito ekogera twabaire chae nyinge batwarire chinguru neragende baende goturwanerie segi igo goikera bono goitore kora arusi chae ita seka iridie kidogo egere torwane segi chibeshito jinya gotume kase ekoti inko report rigetaseni kya wanjite kya Gatembe kuiga sinseme chiga chair ekigambere kenene Kenya Mira meye county Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp mwancho moriga totigarete nengane yo barimi wechae na nan mano korwase county yo ya Nyamira nigo abarime bekemelie kyo korwase tundubali ya Nyakemincha nigo baboliri ababunge nabo igo abaseneta wose abana siasa gwebwaterana na gwetia amachiko yora konya kemelie kyo elio umurimi nyarakabaga kwenyorera amatunda yora makonye aso mabwaye kokwana Gatembe korwase tundubali yo ya Nyakemincha erinse ye factory ya cha ya Kebrigo nigo bagokeire amagendero ayo aberega kwene kigwa gusaka wikiranirwa ase factory yo Mulikito Fatika Disemba na mange abarimi abo bekemerie chae kurase tundubari ya Nyakemincha aboigo bagupima echae yabo ase factory ya Kibirigo nigo basabire abarimi beatanane na siasa embe ejo irairanie factory yeiga maiga amangana nara konya goja amange amekora yachire egoteba bune bategete HM twanye korete omwakoria HM tutegete ni omwakoyo December baete basire gwete isiko gweta bagoteba na besenchiyo ntutoma yete ni kibesenchi korete chiro ama ene kibesenchiyo aba muraba bagote bagobwate propaganda tukubakikeria HM nere ko chora baterekita gosira bari mbago chora baterekita yo bagende chisobo baberororo baganye chikura 2027 tari bayigo
ukwana na getembe nigo abaremi abaiga batebire asumwa koyo mbare no gosemeria okonene nambachie konyora rigesarigia mahega ye factory ejiga wikirania amagenderero ao igatiabo okubekwa gwekisola okugora chigari naboigo ogochaka gokora emeremo kwe machine eyo ekwomya echae eyo emanyikaine buna witaring machine egento batebire nigo kirachie gokiania obotumeki bwa igoro gwechibesa egento kiabire gekubaumiza mono abaremi asengaki entambe factory ya gure batebete kwenye kore maintenance asi factory ikagera bakagura amabati bagachenkia kisora bayetubuna netona etona yayetu yekisora na bintu bine bararosetie factory kaba gekorekana buja nekigari bakagura kiminge erinde egasi itenya abo gekuguswa na ikyarde expenses ikagenda iguru bono batu yedira ngaki expenses keyo bono ndono expenses keyo na abali ba direte erinde bakagura barobere aiga baburirie ababunge bonzi kurwase bunge enene kubwatirana eriogokonya umuremi ase ogwetia amachiko ikibatebire nigo ababunge abaiga babaire bakubaumbya engaki entambe ababunge batage babwenete bato gambere batokonya bagambe igoro ye chai erire na njuto to guchibesa mbari na acha igoro ya chai bato ruterete igo ndori konyora besa na sitari to go swa gochia megute yo to manyete to gochia tumbukira matoka amanzi tutari konyore ne tanto kwa ngotire chai to go tabara nto to anyore ndo to tukonya ina wago tana wana nto bangina muna wantu watari tuko tutena Disemba ne gitu tari mangana yeso turona kitoko bantu abana abasimiwa aba MP abo Steve ale bakire sana raundi bali gatatea mulimi bali gere chae mulimi tamasa kunirire Nense moyaye omoseneta nigo aburiwe kusukuma kigima erio muremi akonyeke Ntu abwato omoseneta okongo mugeni na barete tamachiko amachika ekera barete tamachiko ranyafuatiria paka kuna tutakere konyora chibese chonse ekagera kaburi atebete ekera bango totebine chae omuremi ategere konyora siringi 50 ekiro enje ngumeti abaseneta bakirete bono nabalimi bagwendete kwirwanire boka kivyako eserikali ndo maitie gente gokora amatabugatie mangana ye chai echa abangina muna ntu tuchandegete chichai togotora mugondo togochoriwa ntori konyora besa Hinko reporter Gatembe kurwase Tundubari eyiga ya Nyakimincha inse ye factory ya Kibirigo eye gotoka imeye bunge ya West Mugirange County ya Nyamira Njefa Tigad Hisemba Mwanchu muligire gwikirabo nigitogenda sensema ya kabere ye studio tanyore enkwana yeri tukotokera na togendere na mange ayo na kwariganira ase ekionga chinsebere emagoroba ya lero ito bare kabasari chifizi igogo ikatorigie njere ngao buno muremi echaene yaito muntu yo gotebia soko yira gochia igo muremi ngochiare korigie decision torore njira togo korecha yaito ekogera twabaire chae nyinge batwarire chinguru na gende baende goturwanerie segi igo goikera bono gochore kora arusi chae ita seka iridie kidogo egere torwane segi chibeshito jinya gotume kase ekoti mujumbe webunge Our girls are vulnerable. Saa zingine tukitoka hapa tuende huku nje, there are temptations, so many of those temptations. Wale wanafunzi ambao wameathirika wengi ni wasichana, so tunawaombea wakati mkienda huku nje, be very careful. Wakati tumekuwa na maandamano
Nairobi na these big towns in the country, umeona saa zingine watu wajali maisha. Mtu anaenda ananoa kisu, mnakaa na yeye unafikiri ni rafiki, ikifika sometime unashtukia ile uwazimu wake umerudi. That's how we have lost so many of our girls. Kwa hivyo as we grow, be careful. Tuwe tunajua ya kwamba we are very delicate, na itakuwa ni vyema kama tumezaliwa, at least we live fully. Yale maisha yetu yasikatwe kama hatujakamilisha. Wazazi, tuchunge watoto wetu, hawa ni mibaraka. Let's make sure that we are able to give them support, tuwasaidie mahali tunaweza, na wakati unapata huko na upungufu, we have so many of us, wengi tu, ukianzia governor, uanzie president, ukuje senator, you know your vote must count, ukuje women rep, at least make sure that you seek for assistance or seek for intervention so that we're able to grow. Mwanjo murigali oyuno mujumbe bwe bunge ya North Mugirango musikacho wa Shinyabonko ogokwanira amange igoro yo kurinda umwana umunyarukana n'amana wacinga kibakire umutima kosa nyariko bakakubolia abarayi bonsi konyaga bagwesokia na gusira umwana umunyaruka karaniga gwetira makongwa amange cinga ki cy'umutima ko buno yo cyakire bo mutenyi ogatano na gatatu togotika nayo mwanjo murigali aborokigwa bobo Teresa abo konya bacakire mirimo asinyagitari aho kose bamenyekane na chintane nigo besokirie na kumachia gitambukoro gia serikali kwetera asomo wasiri bobo chenu umaskia Aden Bare Duale kobaka isiko bagokwana nabalikiwa mangana hali tukolia lero imiyomo cyobo songo nigabarukiga bo babolije serikali kwemukie gitambukoro kende eliko bayiburania emiremo limo lioka. This is uncalled for, this is unlawful, and we are actually disappointed with the CS because of what he has done. Actually, with our institutions, they are the ones who have we have been verified by them. So right now, what we are asking from the Ministry of Health, just redo the process and find the best solution to look into this matter at hand. Don't rush into making decisions that are going to cost the lives of Kenyans, because we are dealing with lives, not any other cadre. A lot of us parents have really tried supporting us into this. Right now is 1 month. We've used resources for transport, paying rent, deposits, coming from wherever we are coming from to be here. All this is costly, and we can't reverse it back. And even reversing it right now where we are, we don't know what to do, because even that transport for going back home, evacuating, we don't have, and we don't know where it's going to come from. Yes. Our parents really relied on us, and right now they were looking forward for us, and right now they don't even know what to do. Some of us are even scared of telling them, like, sorry, it's not the way you guys thought. So kindly reconsider. And this issue of saying that one has to be a graduate, it doesn't make sense, because what if I never graduated just because I didn't have the financial potential to pay for that graduation? Graduation is very expensive. Where will I get the 13K to pay for that? For example, the gown is 13,000. Where will I get that to pay for it? Is this payment for that is upcoming that I was looking for, so that I can at least from it take it and pay for it, so that I can graduate and get my license. So we are telling the Ministry of Health that we will continue giving services. We are not coming for the revocation letters. And na omokonyi bumurai bwense Professor Kithure Kindiki nigo atabire neba tibarekirania onsi ali bachoretwe chingaki nchiroro nainde onsi na chiego ikirana gukwana na barai korwa ase county ya Meru. Kindiki nigo atabire ase chingaki chigarete onsi na chigikirana korengana ne chira chiri chialietwe ase chingaki chokoligia chekura. Ni kweli hatujamaliza ile kazi ambao tungetaka kuifanya. We are not there yet. Lakini kuna ile imefanyika na kuna ile imebaki. Kuna muda ule umepita na pia kuna muda umebaki. Kwa hivyo yale ambayo tumefanya ni waeleze,
Yale ambayo yamebaki pia niwahakikishie, kwa sababu bado tuko na zaidi ya miaka miwili. Yale ambayo yamebakia, hata hiyo tutafanya kabla tuende kwa uchaguzi ujao, kwa sababu hakuna mambo ya maendeleo, ni safari, sio ati ni kitu inafanyika siku ya kwanza. Na wakati rais alikuwa na kura na wale viongozi wengine tulikuwa upande wetu, hatukusema yale mambo tulisema, hatukusema tutayafanya na wiki moja, hatukusema tutafanya na mwezi moja ama hata mwaka moja. Miaka ni 5 kutoka uchaguzi moja hadi uchaguzi ule mwingine. Kwa hivyo time haijafika. Uwezi ati mtoto wa form 2 ati unampatia mtihani ya form 4. Inawezekana? Si KCSE inakuja pale form 4. Hapo katikati iko form 1. Na hiyo form 1 iko na term 1, term 2, term 3. Form 2, term 1, term 2, term 3. Form 3, term 1, term 2, term 3. Form 4, kweli si kweli jameni? Sinaendanga hivyo. Na ile mtihani inakuja huko mwisho, sasa hapo ndio mtu anaulizwa, sasa tunataka kujua kama umepita kuendelea ama bado. So uwezi tukua mtoto ya form 1 ama form 2 uanze kumpatia mtihani. Na obomo bwa komereria serikali nigo bwa muchirio muraibu ense mosike William Samoei Ruto ase okugenderera kunereria obosi bori bwabo bakwana litukulia lero gwetira so muraibu kiama kia PLP omosike Martha Karua nigo bayanekirie buna nigo barache kugendera niganga yabo yo kwamereria serikali na kwenekia ngaba murusirie omosike William Ruto obisi omwaka bwa 2025. On Tuesday this week, after the Halloween attack, the United Opposition presented irrefutable evidence to the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, on this criminal assault and attempted assassination of our leaders. We expect IPOA to treat this evidence with a grave concern that it deserves. Any attempt to unlawfully take the life of a human being, regardless of ethnicity, gender, or rank, ought to be condemned in the strongest terms possible. We therefore expect IPOA to hold the commanding officer who led this assault accountable. The Inspector General of Police, Douglas Kanja, and Interior Cabinet Secretary, Kipchumba Murkomen, must be held accountable. The buck stops with them. We can no longer allow the brazen criminal acts and subversion of the rule of law to continue because of orders from above. We are saying enough is enough. We have heard Ruto saying enough is enough, but we remind him as an employee, you can never tell your employer enough is enough. You can only pack your bags and go. We are his employers. We are telling him enough is enough. This has to stop. He cannot. Mwanjomo ligerali ego ikirabo nigo tokugenda sensema ya kabere ya Montimokot ni olabo sami bwagetembe togwera mtwana ka tokugendera ase togosoa eyemo ase okomenya okuya kabachanu nyaga batogosanga amange na Dr. Kena Mose Ontarigo korua senyagita ya World Fit Health Center ime aiga gosa aiga somochi obosongo go tosko challenge ni ngoro kwaro nyo toto nyangiri nigo tobateranere Wilson Makoli korua sensema imenyererio na boigo Wilfred Matundura magiga kamera alia sensema ya transmission niga korwa mic ya rektor bulgulubuya imenyaga tembe TV kionga kya mamusi Magaka ninjo ninjo etembe ninjo dorome mangana mazi bagina ninjo musomboro yo kolita tondana ona kugiragira abantu bale anje ngopinga ikiaya okona gotoma ibintu ngikiaya ngire kiaya ganyete ngaya bono ngikie no mugabyo yayo uyu ngaya bono yayo uyu oyaya naki mugira bwa meseke musomboro jo kulita tigana kugiragira ebintu nyori gikwanyora nange keigo ne ikiao ikina ikiao mugira bwa meseke
musomba da toro chokoria kara abantu mbakari chinda anyandagera teyo kari emeseke kei nkoko girere meseke ko no girete esa urioro chegento kero korumo nkeki origereti ekitari kiao mugira bwa meseke musomboro chokori Bagaka ninjo rembe ninjo darome mangana man bangina ninjo Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills iluko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeito nigo engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime ko babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imiyo chigo busongo eyueranga eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra ase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Inche Father Godfrey Ototo omusasiroti omuteneneri we parish ya St. Athanasius Kiendege ase diocese ya Gusii ni imeye county ya Nyamira ko bareganitore aso